бардык эле ушу Ош шаарынын мэрин туурап көчөгө чыгып кетишти да. Pullarың бар біле? Қой беттерек. Еме қақты. Нан тұз бұз апелген жоқсың да? Не олғандат? Келет бай, өпей. Кейін? Чоңдорды, өпей. Сізден де чоң бар ба? Ой, еттан, түпой. Мұның, менден басқа жоқ, бірақ біреу бар. Бол, қой бойшы, бабай. Жүгіріп отауыз қойыз. Білмейм, келетат дегендері жүгіріп отауыз. Бірдеке қырып тұрмайын, жүгіріп отауыз. Су, яқтыр су. Мұна осы тұқтатын жана Еспей тұз бөксе екен, амай. жетет. Тағым не қыламыз? Ерекен суға жотып тұрауыз. Қанды отыр. Ассалаумағалейкум, қош келіпсіздер. Қандай анам? Жақсы, рахмат. Іштеп отасыңар. Іштеп отамыз. Іштеп айтасыңар. Неге? Іштеш керек. Іштеп отамыз. Арчаларды отырғыздыңар ма? Отырғыздық. Анан? Кейбірі тұрғызып кетіп қалып қайры. Тас түшкен жері ордап қайрадан алып барып жаңғысын қойып отамыз. Іштеш керек. Іштеп отамыз. Саат қаншада тұрып отасың? Как обычно, 6-да. Неге 6-да тұрасың? Қаншада? 4-та тұрбайсың. Бәкем ұқтайды. 4, ерте жатыш керек екен да. Кеш жат. Кеш? Ерте тұр. Сюрприз. Эки эсе көп интернет. Переходи на О тарифтеринде. Сенде дагы көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр бар. Көбүрөөк баарлашуу. Көбүрөөк көрүү. Көбүрөөк ырахаттануу. Жазды О мобилдик оператор менен тосуп ал. Сен уктасаң, мен уктасам. Теги бирөө жарым уктайбы дейсиз? İşte. İşteymiz. Қана, не бүтпеді? Жұмысшылар кішкене болуп қалды да таңгөр. Bir жұма уақыт беріңіз. Bir жұма демейін, bir 10 күн уақыт беріңіз, Құдай бұйырса. Өзім шақырып сізге хабарлап. İşte. Ұқтың ба? İşteymiz. Сен таза болсаң. Мен таза болсам. Байнаға бір жарым түшеу деңіз. Ұқтың ба? Сөз түрді. Ну смотри. Что это? Қана, қандай шықтап кеш? Болбайды, басы, қара машинаны тартасың. Басын жүрмін. Başlam. Қайры башынан дейді қо? Қайры башынан дейді қо? Қайры башынан келі? Қайры башынан келі тоқсайды. Бірдеке жақпай қалдыған жоқ қо? Hoş gelipsiz bizde. El aman. Amançılık, amançılık. Жер аман. Жер дағы тыныш, Құдайға шүкір. Жүресің ана. Жүрөбүз. Иш болуп атабы? Болуп атат иш. Не курсагың чийип кеткен? Иште отқан киши чийип кеткен. Иште өзүм неге чыкмак эле. Арыкта. Ооба. Диета кармап атам уже. Баштадым, кече баштагам. Сиздин келатканыңыз турканда сразу диета. Көрүнүп турат. Ооба. İşte. Күнүнө ысык, күнүнө карабай иште. Эми салкын деле түшүп калды го эми азыр. Эме деле жок. Уктуңбу? Ооба. Угуп атам. Кана чачың? Эл үчүн иштеген адамда чач болбой калат экен да. Себеби көпчүлүк деген. Мени этият кыл. Рахмат. Күн тиет. Рахмат. Камкордугуңузга ыраазымын. Уктуңбу? Ушундай чындыгы
мейірман, жомарт адам екеніңізді мына сіздің айтып отқан әрбір сөзіңізді байқалып тұрады. Болбосом? Ооба. Мынаны кийип ал. Рахмат, крышам жаап қойғаныңызға. Мен сага крыша болом дедим беле. Мына Менин протокол. бүт сіз жазған бардығы бар сіз айтқандай эле. Мен жазган боюнча кетти да. Эчтекени өзгөртпөстөн мына Чызган чызыгыман чыкпады. арам өлө турган эч ким жок дегендей аракет. Мен жазам. Сен ишти кыл. Сөзсүз да. Уктуңбу? Сөзсүз да. Сөзсүз. Мына. Ал басты, мени басты. Мен кичине паройда жазып коем жумуштан сырткары. Хоббим бар да кичине да. Кечиресиз. Унутпаш керек. Унутпайм, унуткудай эмне. Жүгөрүнүн макады. Атам, бул балдардык мына сиздики. Мына буйругуңуз турбай өзүңүздүкү. Мен айткандай иштеги. Сиз айткандай кылабыз. Ушул боюнча кетти. Болду, эчтеке өзгөртпөйбүз. Уктуңбу? Бир да тамгасын өзгөртпөйбүз. Смотри. Сөз. Уктуңбу? Уктум. Кандай чыкты? Кана, интернетке киргиздиңби? Мощный кеттим. Лайк кандай? Рейтингти караңызчы. Кана? Вообще. YouTube'га да жүктөгүлө. YouTube'га? Муну кошту жүктөп коймай. Общий жүктө YouTube'га. Болду, хорошо. Турат шинесин, да? Крышам алып кетесизби? Крышаны бересиң. Кандайсың? Жакшыбы? Келип туруңуз. Эми жумуш. Турат шинесин. Түшүнөбүз. Эми билесиң. Түшүнөбүз. Каякта? Пиар каякта? Ким? Пиарбек. Чакыр, азыр мен чакыр. Жинделе кылат. Бирок шеттечи. Сон тарт жаш кадрларды алып берип койчу. Тартчы мени. Жумушка келген тартчы. Бул жактан? Макул. Келиңиз. Ошо келген тарт жакшылап дөмөк берип койчу. Мен 1-2-3 дейм, ошондо жылай баштайсың. 1-2-3 кет. Суну италийчи ичпейт экен. Турчайлар ушу кыргыз орундук бошосо отура каласыңарды. Анан эмне кылабыз? Ушундай бир караңарга сиңген бир бала болду. Кана жумуштугун кара. Жо, бул болбойт. Я, Болбойт бул. болбойбу? Мындай жетекчиге эч ким ишенбейт. Бош болжураган, тур. Жетекчи деген келип столду бир урганда, алдында кызматкерлер ордунан тикесине тик туруш керек. Алчы туруп калыш керекпи? Алчы туруп калыш керек. Вот ошону мына жетекчи деп айтса болот. Анан келип Болду. Как Сталин тирилгенде экен да? Сталин тирилген. Болду. Сен айтып коюң, келем. Болду. Мен 3 дегенде жөнөйсүз. Мен отура берейин. Жыйлаганы кара, эмделе күзүм ар чечесип жатат. Жыйла албайсың буларды бияка. Кана биз иштейбизби, жокпу, жокто. Качан иштейбиз? Иш жок, жүрө беребиз сүйтүп. Атаңдырын. Иштеш керек адам деген, иш кылып атып өлүш керек. Кандай кетти? Вот, ушу сонун кетти. Нормально? Өтө сонун кетти. Мына караңыз азыр. Мына. Мени көргөндө мындай. Элдин жүрөгү болуп деш керек да мындай. Карачы. Бар. Неме кыл? Сен моланы жыйнап коюп кет, макулбу? Адатынча кетип калбай. Болду. Мен муну поделиться кылам. Ага да жүктө. Мен де өзім тартып қояйыншы. Так, иштеп атабыз. Жакшы. Иштегени карышыбы? Алынан жака. Мына күндер не турат? Мына алайсыңбы? Күзөн не турат? Жылдар не жака?